خولا قهرمان روجاوا لهولیر یا فوتبول به یک سانابوی گیشن خولا داوی و دلیدان پنالتی دا تیما پیمان لهمبری تیما روجلات بسرکفت. دلیستیکا فوتبولات ناورا هر دو تیمین خولا قهرمان روجاوا لهولیر به جوش و مرالک بلند برواچو و ایرشبرین هر دو آلیانجی به وکوی لیستیکا داوی یا و خوله انجام دان. هر داوی به یک سانابوی هر دو تیم در باسی لیدان پنالتی بون و دوان لیدانان دا تیما روجلات 4 گل به دست خو آنین و تیما پیمان جی ده لیدان پنالتی دا 5 گل به دست خو خستن و الهمبری تیما روجلات بسرکفت. بين شوران خلص بجمارة وفريق روجلاجي وكي ما مجبرانا كيف خاص يعني في سيرفي بطولة سيرفي كاسة وإن شاء الله نعم هذه مباراتنا ودولتنا وخلص بيجي نجلس بكن نوفي تيم ما إيه رجالته أما مش خالد كوبو هنا ما تيم شاركة الحمد لله مجيشنا نهائي بنتيجة خوشي أول ما جيبوش يعني خابتين حتى كم جيشنا في مرحلة أم نهائي جي مخابن أم ركلات ترجيح خاسرين 4 ببنش اليوم ما فخور شوف فرقيتنا هو فخور ما فخور ان شاء الله جورته اگر ما دوره تشكر اما پیش كفنا دست خوشوات کن دست خوش جمهوری مدکن الحمد لله اما ارمان ما ورزش که کومبونه که خلک می روجافا طیبت همین توپ دبن کیف خوش دبن دل شاهد بن. پشتی سرکفتنا تیما پیمان یاریزان هر دو تیمان لگل کمیته بریاردارن و خوله هاتن خلات کرن. ریکخر خولا قهرمان روجاوا لهولیر بحثا آرمان جا دامزراندنان و خوله جید که تیما 12 تیم بو دو فريق جيبا چون نهائي فريق بيمان بو فريق روجلات بو بيروز بيج بيمان سركت وبيروز بيجي روجلات لا والله هدفي ما انه كم تغازل مثلا دوريك ما دست بكريه خولي روجاوا الهولي البرساني بيجم دوريك قلقي خوش درباس بي اگرم چون روجاواجي ان شاء الله او فكراجي جمع هبل دور روجاواجي روجاواجي دست بكر. خولا قهرمان روجاوا لهولیر جه 12 تیمان پیکته و همو یادیزان ویجی جه پناورین روجاوا کردستان نه و لهولیر دیمنن. زردشت همه کردستان 24 هولیر.